Kua tai mai te wai ki tō kaki me hoki koe ki Utah. When we've tried everything else and we just know, nah, it's not working, it's time to go back to one's own whenua, to my ukaipo, to the places where I was nurtured, the places I grew up, and we remember one's own reo, one's own tikanga, and reflect on one's own pepeha. Kei te mihi ki a koe e te rangatira. Kia ora mai, kia ora. Whakarongo titiro, kōrero mai. Kei te pai? Kei te pai. He pepeha. He pepeha. Ka pai. He pepeha. He pepeha. Ka pai. Ka tūau. Ka mihi. Kia ora tātou. Ka tūau. Ka mihi. Kia ora tātou. Ka pai. Ka mihi au ki ngā waka. Ka mihi au ki ngā waka. Ka pai. Ka mihi au ki ngā maunga. Ka mihi au ki ngā maunga. Ka pai. Ka mihi au ki ngā awa. Ka mihi au ki ngā awa. Ka pai. Ka mihi au ki ngā iwi. Ka mihi au ki ngā iwi. Ka mihi au ki ngā hapu me ngā whānau. Ka mihi au ki ngā hapu me ngā whānau. Nō reira, Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou Katoa. katoa. E rongo whakairia ki runga kia tīna, Tīna, haungie, huie, tāi ki e. Ka pai, brother. Kei te pai? Right. Ka pai, my brother, and kia ora e te whānau. As I was saying to my brother, sometimes when I get up and go too fast, I forget it. So now I just like to break it down and keep it nice and simple. Ko te mea nui as your intent, and ko te aroha. So take your time. We've got a couple more parts here to add on to this one, but let's just lock this one in for now. All the best in your reo and tikanga journeys and your hauora for your families in the new year. And don't forget to look out for our ātarangi whānau and all the other wānanga out there that are sharing and teaching our reo. Hei ko nei rā e te whānau.